anasimama juu ya moto, nitakokota watu wote kwangu. Baada ya kutupa mkubwa wa dunia hii, anamtupa nje. Yesu hatuachake vide. Haleluya. Kila Mkristo muamini mwenye iko vide ni tere ya shetani. Nina akisema kwa Francais, tout fidèle, tout religieux appartenant à une religion quelconque qui est vide, c'est terre du diable. Shetani akitaka andaa mache, anasema tere yenye haiko kipenjo ya wapi? Anakuta roho yenye iko vide, anachezea ndani yake. Yesu yeye mwenyewe alitaka ile mfano. Akasema mtu mmoja pepo ziliendaka, lakini ule mtu akabakia vide. Zilibakia na siku na kuiangalilia na kusema mwenye